Pagselebran niya po ngayon March 19, 2024, ing ka-17 anibersaryo na ning CLTV 36. May umpisay okasyon king blessing na ning bayong digital transmitter na ning estasyon, apenin muna ng San Fernando, Pampanga Archbishop Emeritus Pasiano B. Aniceto. Metong ang CLTV 36 kareng sablang estasyon king Centro Luzon at mabilog a bangsa a maging compliant king utos na ning gobyerno a mag-shift na king digital at lakwane ing analog broadcast. Kaya ba naman kareng mekisaya king milestone na ini ning CLTV 36 deng miyaliwa specialist na ning Laos Group of Companies sa LA Laos, Frank De Jesus at Alfie Adriano, nagkakatamong valued clients and partners at kayabe king media. Present na naman king okasyon the National Telecommunications Commission Region 3 Director Azor Sitchon, Vice Mayor BJ Lagman ng Siyudad San Fernando at ding mamuntukan king Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated, kalupa ng Jesnick Dao at Rene Romero. Samantala, king kayang meging pasya king programang Abak na Balen, salamat ya ing CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, kaning sablang talapanalbering CLTV 36, manibatan niyang mitalakad ya ini banwang 2007. Agpampakang Soto nasa na ng estasyon, abalaos mamye balita, ampong impormasyon ang makasalb king pamibiyebya dareng Kapampangan at deng taga Central Luzon. To enable public good, napin po yan ing misyon ng CLTV 36 sa niya telakad na iti ng kakatamong founder ay Mr. Levi P. Laos. Salamat yan naman ni Soto king pamilya Laos para king karelang alangsawang suporta king estasyon, lakwas na anyang mika pandemya. Yung pinaka-importante hindi nga balo da rin memalen dahil kayang manalbe kaya katamo. Sabi ko, pinata single day na may nyarata mo. Alata mong advertisement, kareng local, uling makasarala, rin karelang negosyo. Keng national makanyan mo naman, alita mo manik ang advertisement para midina niyang gasolina in kaya katamong television network at isundo tamo, ingaldoldo tamong gagawan keng dala ng pompa mag-broadcast. Ne? Pero baluyo, nakatamo paboren ing kaya katamong mother company ing Laos Group of Companies keni ke asubok linwal itang matapat ng corporate social responsibility ning Laos Group of Companies. The Laos Group of Companies continued supporting the operation of CLTV 36 even at the time when our affiliates, those in the auto dealership, were also affected by the pandemic. Pero just the same, kaluguran de ing Balen na they feel committed to the general public ing inunada ing public service, manatili keng ere ing CLTV.